Jawai tu sa kajam-jaman na makaitin na sulibat. Saka tu sa kajam-jaman aurita sepuin a kainu atsamas imazai tu Yeremia a sulatan. Imazai tu 30 katu ita kayan imazai tu ita karam patu sepata puluh karam. 耶利米书31章1节到40节。Ibu atsamas sama ya tucu. Uri madalu na adaw, uri masa semasaken nua kana zuku wanga nua Israel. Tiamadu no masang ko pinili ata ala-ala nanga. Aza na maraga wa inika na matsaya tsau-tsau ku kina sa limishim I tsaraira. A la Israel ka kiaong a salingata na sulibat anga ku kipapatsunan a kemasi saja Israel aku kiliba kita numu pada mamiring uri na kipaseet parau-raut aku kiliba kita numu uriku no rinjilen mumal uri jemaja semun mumal tua kaleriling sano senai sano jajana marva-reva uri muma lemun temarem ta budu izwa igadu Samaria na temarem sau-sau uri keman ta wangal nuazwa sinitarem ni maju izwa ita adaw aza kemadekadeng sau-sau uri temautau igadu iperaim gatsalu vaiku semasiung kisevungan tua na mati ata cemas ibu cemas amaya tusu senayu karvau tua da Israel pasi asau arau-au tua tala parawasa na kuni senayu zemenger pina seeling anga nua cemas ta'alalan ni maju pina seeling anga nua cemas azwa na maragau ta matsaya ta'alalan Israel patsunu uriku tiaken kemasi wiri tia maju saku paki seperiwi uriku epu-epui tia maju kemasi zwa tu na zwanga mavutsa mapilai mavungerai na pualak uri masari saring tia maju mancez mapulat patsuno aku ta'alalan uri mauaung jemarajaran sa pancez uri kitai wiri-wiri tia maju tia nuaken saka inuri-nuri jemarajaran uriku katsuin tia maju makazwa lemabingan ta pana uriku tiaken makazwa itua kazata-zatan jaran tua inika sika tanian tiaken kama ni Israel di ipuram mana ku alak tala vuru-vurungan ibu cemas kana kuninganga kilarayu kiranda tuaku kai pasemarawi aku kai idwai saja itwa marka kajunangan ilabek ku pina sevushi aku ta'ala-alan lakwa uriku pui mumal tia maju uriku lakeben tia maju paro ru wagwagu lemakev ta marka iyu ku sinu ajaya nanga Israel sau-sau saku paselingen kemasi tua 5 nua tapu pisura kuni uri mancen cimiker tia maju sa sena-sena ya marva igadu isiung uri masari saring mancez tia maju
temeverak tuaku sini pavai na makakai zua marka inuman etim na budu vava abura na kanlang luang iu tiamaju uri na mayanga ta izwa sitsebut no zalum wuma nekano kinauram tua zua marka maacubung vavaya-vaya uri marva-reva sa ziajan vavorungan katua maacubung ala-alay uri mesela-selang marava uriku patavatan talimuzavan masarvan sari valavan niamaju uri masam puzangaran marka parkalai ki putiza tua liawa rami aku ta'ala-alam nekaanganu uri kinauram dan kinauram jaken cemas mayatutsu aken pasemarau aya ibu cemas mayatutsu maranda alingau emau aung i rama ti rakil emau aung masa marka alak inika tengraya sasai ayatua matsayanga tiamaju mapulat mayanga emau seriji asu rusa sa asu zerian tasualak inika uri maka lavutan uri mancuza kemasitwa kuning nua ala tiamaju no tevril izwa asu puzangaran namuravi uri semikir sema inalan marka sualak tiaken sema semayatutsu aken pasemarau remanda aken tua Israel sau-sau na masih talimuzaban ibu cemas namayamen ta maka semer luang lakwa su turu-turuan namen sana kiparai nganga ki au ngamen danusun tusu katsui namen ki seperiu ulamen ki seperiu pasa danusun ayatwa tisum mana na mati ania cemas ui tu na sajamen danusun lakwa ki nemenem amen tua cemikir kiremo so alalain amen au kiu malamen kisya amen tuania pasariu ka maacucubung namen aya Israel kuwala kesun aku sinikilibak dalaku su kina tengrayan aku alak tuaku sipa tenema anga tuasu ngadan ini kakena makaya marim danusun ku sinikilibak kesun ravas daraku su kasa limisimen rinjilu ta pukelang ta jaran ki pakimu ta zwa no pinakai zwanan kuda-kuda jaran Israel kelu cikeru kiseperivu asematwa no kainalanan timun sekaurau-rau uri patenungida mun pacacike-ciker na benat saken pi kacawan tua bakwan masa nital babaya-bayan uri lemakev tua walay aya tala pupitsuran cemas nua Israel mayatutsua ibu nuku pasikren apasata inalan sa rinjilen mumal ta kina semekelan
Dia maju uri mumala ivu itua kana inala nanga ipasa Yuda amaya tutu. Kakaizuanan nua nangwangwa a namasamparavat sa gadu i siung. Ulasuna pinapumangwaan na cemas uri aya. A kajunangan nua si Yuda katua kana inala nanga uri meceruvu cau-cau a ruka seng a rupa uji toa iyu a marka iyu nia maju uri na matevel i zua uri mepupicur a nama rulaya cau-cau uri mabetu a nama cula a cau-cau pai uri ibu ta'ala-alan amaya tutu. Seka taedaken ka patskedaken na sarungwa aku varung. Ibu aken na cemas amaya tutu. No majalun adaw a kajunangan nuala Israel katua la Yuda. Uri mecerubu cau-cau. Cau-cauan. Uri maudal pina ujipan na kipapauringa waken saku beluci saku suburi saku ipui saku kaparaki saku uripi namaya uta uri na kipapauringa waken saku kiraraingan. Tuazua inyanga ka uri ibu mumal amaya tutu. Kama na keman toa ale caecet budu alak na makaparakanga alis toa ale caecan tima keman toa ala budu ki tima malikuya alis tara macicidilan uri matsaya masa pasariu ni maju ibu cemas no majalu na adaw uri maaeces akan katua la Israel katua la Yuda tua bakwan na paaeces kaku tinia kesa baika itiputu sebaritan yang maju nama aeces amen tiaken marareng nia maju lakwa inika pasusu aichua sini paeces nia maju aichua bakwan paeces martemali katua supi-supira paeces aichua uri ku penecen reminjila bakwan paeces katua ta'ala-alan ala Israel namaya tutu azaku pineneta pazazekat uriku picaraden toa varung nia maju uri si becik api toa varung nia maju uri cemas akan nia maju uriku pinili ta'ala-alan tia maju kelangu ta cemas inyanga ka uri aya temuru toa la idi marka becek aya toa kana cau-cawanga uri kemelang anga tanwaken nama polat uriku sipa zekat pasariu nia maju inyanga ka uriku kipa enecan sini pasariwan nia maju tiaken na cemas maya tutu aken na pasemarau aya cemas pate leran tua adaw muada-adaw ilas katua vituan pazaren zemet-zemet papi guaguain lavek sa vi anga ngadan ni maju di Yehova tala pupisuran cemas kieces cemas no remurus aichua namaya tutsua pineneta namasang kakudan
toa na mga ki na maya uta kuning nua Israel Ramores no izo sausawa makaya matsepang toa papatizwan nua karvarvan saka na makaya matsepang uta toa pasatarad nua pairad nua kadunangan manaki Siveris nua semasa la Israel masa pinasalivan nia madu ibu semas pasuno uri madaluna adaw inalan i Yerusalem kemasi zazazavan i onaril pati paling i laviaving uri rindilen mumal tuano semas inalan uri papa tali asain pati gado i karib sa patizwa i goa azwa beriluan dinumulan toa tinakuyan katoa siniveri sa nemanga katoa zwa pinaka i idurum beriluan azwa semer ipasaka sedas itoa pinaka paling anua rigi uri sipa tewel toa inalan i Yerusalem tu uri nama samparavat saku inalan aichua inalan inyanga ka uri revuren inyanga ka uri kaparaken aichu kainua cemas satu cu asinan apuru kai imazai toa dusapuru katu waro karan na kipapaulinga waken saku meluci saku suvuri saku ipui saku kaparaki saku uripi namaya uta uri na kipapaulinga waken saku kiraraingan aichu kainua cema simici kimazai toa Irimia suratan imazai toa 30 katu ita kaya imazai toa 20 katu waro karan satu soa kajaman-jaman asini pupa tarvan cui hui ho de sinsen na kemasizwa toa rinvulan na mvawan ya cui hui ho de sinsen 上主同样爱我们，对我们不离不弃。现在遭遇的痛苦，并不代表他离弃我们，而是为了医治我们，使我们生命更新。因此，就如保罗所说，在患难中我们仍然喜乐。罗马书5章3节。Sini pa semaraw tiang tintu so kajaman-jaman sini pa laray kumala na matayno at si sarapay ijuwa tin sakamaya to namareva anamasirvan kiaong to at kama at semas ayaya pa semaraw tiang tintu so kajaman-jaman sa sin ay chua sinipaki naman naman tianutin 我所经历过的试炼和痛苦，或许是上主要使我的生命得到翻转与更新。我曾经历怎样的翻转？我明白上主的心意吗？Sinaya tu soka zaman-zaman aurita kegalui na kinumnam na tinanagamalo kinumnam ay kanapa samaraw ka inuli。转化生命的上主，你为了拯救我，容许患难和试炼临到我。虽然我常常软弱，但你总是赐给我力量，使我不致跌倒，使我胜过这一切。谢谢你，奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tu soka zaman-zaman na makaitin na sumupu ilaray to mana sinipadadeka tu soka zaman-zaman aradu ay chota sinupu kinasarsanan saka parama kanu izo ini kana maraluay ini kana malungwa ini kana makasizwa na ko sinupuan lamuno na pazikata nga sanu pasuni sanu kilaray na mumal asinipadadeka tutswa ka zaman-zaman tutswa adaw ayakan na pasamaraw tiyan na mapolat saka mali-mali saka nartina na
阿苏利瓦杜错达，给你阿达万大家平安。